Ngiyasangana. Thank you. Ntonje ngicela ukunikeza imakhe sengiyahamba. Hayi hamba. Because angazi fanele ngithini siqedile ngokuthula. Uzozenza isilima lana. Qamba manga lana. Ba delusional abafazi bami kakhulu bayayakha lento engqondweni zabo baphile nayo iphile kubona ukuthi ngathi ngitreat umuntu nomuntu ngiyamela isumayene ngithe ngikhuluma naye la wathi ngoba umakhumalo uyangisiza ngiyindoda engaka efanele imele ukusizwa angikuphendulanga lokho because ngibonela ukuthi okay uyayiphila lento engqondweni yakhe so njengoba